Ngiyalibingelela bathandekayo lonke elisilaleleyo elisikhangeleyo singena kusifundo salele iviki sengani inkosi ngasibusisa uma siyakuthi sicubungule le imibhalo okhuluma lani umfundisi uJimlilo nginxusa engilawo bana bazivese. Salibonani isihlobo esithandekayo, sibonga uThixo sivumele ukuthi sihlangane sizotaditsha njalo. Ngiyathokoza lami ukuba ingxenye yenu sidaditsha leli lizwi. Mina engikhulumayo uAmos Maforo. Salibonani ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana esifundweni sakuleli viki. Mina ngingusiboneni Mhlanga. Salibonani babukeli labalaleli, siyabonga ukusihlangana esifundweni saleli viki lesson 5. Sengathi singaba lokubukela lokulalela okuhle okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Asibendo umthandazo nxa siqalisa isifundo. Baba othandekayo osezulwini, sithanda ukubonga ngokusinikela ithuba elokuzwa ezinye indaba ezinhle. Siphathise kathesi nxa singena kusona lesi sifundo, umoya oyingcwele abe ngumthungameli walesi sifundo. Esikucelayo ukuthi nxa sesizwile sicela ukuthi sibe lezinqumo ezihlakaniphileyo sonke esikhethe ukusindiswa. Egama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga njalo bathandeka bana sibeni lani kumiganga eminengi elikuyo. Siphakathi kokucubungula le incwadi esingayo kuleli ikota. Kuvike liphelileyo besikhangele indinyana yethu okufunda ngekhanda, ikakhulu isihloko esithi sona mesabeni uNkulunkulu limnike udumo belimnike inkazimulo. Leli iviki sikhangela isihloko esithi sona indaba ezinhle ngokwahlulela kumbe indaba ezinhle zokwahlulela. Indaba ezinhle zokwahlulela. Yeah, I always want ngiyange ngizibuze kakhulu ukuthi kanti ukwahlulela kambe kungaba izindaba ezinhle kungaba kuhle njani? Indaba kungabe kubi ukwahlulela. Vele mfundisi namhlanje nxa sifunda ngendaba ezinhle zokwahlulela ngicabanga ukuthi kuzasivula amehlo abaningi bethu. Okay. Ungavele kukhulunywe ngokwahlulela wonke umuntu uyaqhaqhazela. Sicabanga ukuthi ukwahlulela kujonga ukusizuza. Ukwahlulela ukuthi khona nxa sesisithi ingilosi recorder with the terrible exactness ungani umuntu udinga ukujula kwempilo yami loba lokuncane okuncane ukuzangilahle. Okay. Kodwa sifisa ukumbonga uNkulunkulu ukuthi asinike sona lesi sifundo ukuze sizwisise ngcono. Sizwisise ngcono. IKristu amaningi ingavele ifundiswe le imfundisi lebandleni. Abantu bonke baye bekhakhamele besesaba ukuthi manje nxa ibizo seladlula manje lokho nxa kunje siyesaba kakhulu ngoba mhlawumbe besingaqedisisi ukuthi indaba yokwahlulela indaba ezinhle. All right. Okay. Yeah. Ikuthi mhlobo kwakhelwe kumfundiso esilayo. Yes. Kumbe kwesikubonayo ngokwahlulela kuona lo mhlaba. Sasithathe abahluleli bethu abalapha abalobutsotsi abalabo sibuthathe sikufanise la sezulwini locuku abalalo kwezinye izikhathi. Umpikisho silawo ngokuthi kungiqeda ukwahlulela ngizibona sensentilongweni. Izikhathi zonke ngibona ukwahlulelwa kumelana lami. Kukanti ayisiyo indaba ela kusohlangothini lwami. Nxa mina ngimkhethile uJesu oba sesigabeni esingcono yimi kuhle kimi kufanele ukuthi kwenziwe njengoba sethintile uMrs Mhlanga. Ngemva kwalesi sifundo siyaloyisa siyakhuleka ukuthi kube kucacile kusisize sibe ngamaKristu angcono. Othi sisifithizele isihloko sasalamhlanje ngokufunda indinyana yokufundwa ngekhanda. Usambulo ngo14 esincane ngo7. Ithi ngelizwi elikhulu yathi mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile. Mkhonzeni yena owadala amazulu lomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Ngoba isikhathi sakhe sokwahlulela senjani sesifikile. Umkhonzeni lo wadala lezi zimpahla esikhulunywa ngazo. Yeah. Ake sikhangele ke ukwazi lezi zinto ubana kuzawula kwahlulela
lokuthi zonke izinto zizabasobala. Kumele kusithiye sesinjani ukwazi ukuthi akulanto efihlakele ngasozichayo. Kumele kusenze siphile impilo bani thina esiphilayo kathesi. Love. Kufanele ukuthi kusincedise indlela esenza ngayo izinqumo ezimpilweni zethu ukuthi sazi ukuthi kuloNkulunkulu osikhangeleyo. Ngokuphathiswa uNkulunkulu sizithiye lezo zinto. Ngoba kwesisikhathi nxa umuntu seganga elithamaforo uyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhangele. Nxa umuntu sekhohliwe ukuthi uNkulunkulu ukhangele uyayenza into ezesabisayo, uyayenza noma yini. So ukuthi sibe lengqondo ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu usikhangele njalo sizakwahlulelwa. Kuzasinceda ukuthi sicabange kabili. Ekugcineni senze isinqumo esiqondileyo sokuthi hayi xa uNkulunkulu ukuthi ungikhangele kungcono ngenze intando kabani? Ngenze intando kaNkulunkulu. Ingqondo yethu mfundisi kufanele ibe ingqondo kaJosefa. Eyokuzwisisa ukuthi la nxa sibabili lo mkaPhothifa khona okhangele. Ukhona okhangele. Ongabonwa ngamehlo enyama. Sibe sesizibuza ukuthi ngingenza njani inkohliso efana lale phambi kukaNkulunkulu. So kumele sizwisise ukuthi lapha esikhona siphile ebukhoneni bukaNkulunkulu njalo konke engikwenzayo kumbe ngiyakukhuluma kumbe kuyini kuya kumaphambili kufanele ngichaze kumbe kufanele kutsho ukuthi ekwahluleleni kungibeka ngaphi. Uyabona mfundisi nxa uphila njobe besitsho abafowethu lapha uphila ukwazi ukuthi ukhangelwe uphila ngonanzelelo. Kufana nokuthi nxa uhamba ukwazi ukuthi kulamakhamera awuphongwenza izinto. Nxa ukwazi ukuthi abantu bangikhangele umuntu phela ngaba sendaweni ongela abantu abamaziyo le hafa ngapho nguyidumela idle emgwaqweni ehamba ngoba kulabantu abanjani abamazi. But nxa uphila ukwazi ukuthi kulabantu abangikhangeleyo uphila ngonanzelelo. So lapha ngikhuthaza ukuthi hayi isihlobo siyakwazi ukhona osikhangelela awuphongwenza ende kusasa uza kubuzwa ngendlela ophila ngayo. You give an account. So amaKristu abantu abaphilayo asiphileni sikwazi ukuthi sikhangelwe kule video. Kuyafanana mfundisi Mdlilo wena nxa ukwazi ukuthi lobuchumayela ungaba kwazi ukuthi intshumayelo le yarekhodwa kulamanye amagama ongafakiyo ngoba kwazi ukuthi kuzayakhatshana lokho uyinto sengikhetha amazwi anti yakubona mphongo ukukhuluma madlayana nyanga ukuthi yonke into esiyenza iyarekhodwa. Asiphongo ukukhuluma asiphongo ukudla asiphongo ukuphila nje siphila njengabantu abakhangele. Ngenye indlela lokho kuyasikhuza ukuthi singaboba amachapha exactly kunjalo. Singawenza izinto sicabanga ukuthi asizokuvela. Uyakubona mfundisi ukuthi umuntu nxa eza kwenza ukuthi uqala ekhala ukuthi ngobani engabona kungela umuntu sesenza sikhohle ukukhangela kakhulu. Bathi bona ubaba uThizo wayeseshonile into emhloshanyana nje so. Ngosuku soza umncwabo kwabonakala sokulomunye umama wayesembethe ingubo naye. Labantwana ababili abathathu ayebaqhuba abafana lo baba lo kwangabuzwa nalo umama labantwana kulolu hlangothi wayekhonapho kwavela ukuthi baba lo uphila impilo enjani embaxambili. So akunye kwacatsha akutsho maforo ukuthi njengalokho sikhangele isihloko lesi sithana indaba ezinhle ngokwahlulela. Iviki leli kuyini ezakuthinta kakhulu kusifundo sesithalele iviki. Kuleli viki balaleli lababukeli siza kukhangela kakhulu siqhubeka ngendaba yethu empikiswano enkulu kodwa sabe sikhangele ukwahlulelwa ngamehlo empikiswano enkulu. Sikhangele ukuthi kulomutsho bani kumhlaba yonke le mhlaba engawanga umhlaba wonke onalo le mhlaba engawanga lokuthi kuzokwenziwani ebantwini bakaNkulunkulu abathembekileyo abaqotho kuphetha ngani ngemva kokwahlulela lababi kuphetha ngani. Ngathi ngamathi siyabonga asike sibuyeleni indinya yethu ofuna ekhanda uSamuel 14 verse 7 ithi ngelizwi elikhulu yathi mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokwahlulela kwakhe sesifikile
ngikhonzeni yena owadala amazulu nomhlaba lolwandle kanye lemithombo yamanzi. Siyabonga. Uthi yena isikhathi sokwahlulelwa sesinjani? Sesifikile. Kutshone ezingqondweni zethu khonokho. Asike siqale sixoxe ngaleli vesi kuqala. Isikhathi sokwahlulela kwakhe sesinjani? Sesifikile. Sifika njani leso sikhathi? Lapha kuyabe sokuchasiswa kakhulu indaba Daniel chapter 8. Alright. Ivesi ngelika 14. Alright. Ivesi ekhuluma ngasona lesi prophet sokuqalisa okwahlulelwa. Yes. Esikuzwisisa ukuthi ukwahlulela lokho okukhulunywa lapha waqalisa ngomnyaka ka1844. Yeah. Kuyahamba kuqhubeke kuze kuyefika esikhathini sokuvalwa komusa. Okuthi ukuthi nxa kukhulunywa ngejudgment hour kukhulunywa ngesikhathi between 1844 kudlula esikhathini sethu leso kusiya esikhathini sokuvalwa komusa. Kuthi ukuthi ijudgment hour iyona lesiphila phakathi kwayo khathesi. Yiyo iBhayibheli elikhuluma ngayo ukuthi ihola lakhe lokwahlulela selinjani? Selifikile. Ibambe khonapho, ngoba kusifundo esizayo, isifundo sesithupha, siyabe sithinta ihola lokwahlulela. Sizayithinta kabanzi ibambe khonapho. Asike sikhangele umcabango okwahlulela lo. Usivezela njani isimilo sikaNkulunkulu njalo lokhu kuhambelana njani lo daba lempikisano enkulu emhlabeni wonke jikelele? Kuveza njani isimilo sikaNkulunkulu? Indaba yempikiswano enkulu mfundisi iyeme esimilweni sikaNkulunkulu. Alright. uSathane ehlamuka ezulwini engulusifa wa-challenge isimilo sikaNkulunkulu lo mbuso kaNkulunkulu. Right. So indaba yokwahlulela leyi iveza ngoba uSathane uthi uNkulunkulu nguye o-responsible for into zonke lezi inhlupho zonke. Yes. So indaba yokwahlulela iyaveza kumbe iyavindicate uNkulunkulu njengoNkulunkulu olothando. Isimilo sakhe siluthando. So kuvele kwahluleleni khona lapho ukuthi ophile ngalindlela uzikhethele kumbe kunjani kumbe ophile ngalindlela. Kodwa ijudgment iveza kuphela ukuthi uNkulunkulu isimilo sakhe siluthando ngoba uSathane besithi uNkulunkulu kalandaba lalabantu anjani abadalile. So ijudgment izasivezela kuhle ukuthi uNkulunkulu uchuku kalalo njalo kasuyo responsible ngokufa lesono. Njalo sonke sizavuma ekwahlulele nxa sikhangele umlobo lethu ukuthi even umhlaba engawanga ikhangela indaba yokwahlulela ngoba kukhanya kulalezi ngilosi ezasala zinganazizwisisi kahle indaba nale kathi lapha empikiswaneni uhamba njani onguye omubi ngubani. Yes. So indaba yokwahlulela izafaka into yonke egcekeni kuvela ukuthi isimilo sikaThixo silungile omnikazi wezinto zonke lesono nguSathane. Ngamanye amazwi engimzwa kahle uMrs Mhlanga. Yes. Indaba leyo yokwahlulela vele kakhulu kayilandlo kokwenza lathi iloko kwenza kakhulu ngoNkulunkulu. Okunjani? Ukuthi isimilo sikaNkulunkulu sibonakala ukuthi uNkulunkulu nguye oqondilela, nguye olungileyo, omubi ngubani? uSathane. Ngoba njengoba echilo lapha ukuthi kulezinye ingilosi ezasala zingani kazizwe qedisisi kahle lemhlabeni engawanga abantu bengani qedisisi kahle ukuthi lapha kahle kahle uhamba njani. Kodwa ngendlela indaba zosindiso lwabantu ezizaphathwa ngayo ku judgment yonale ukhanya ukuthi umuntu lo muntu benikiwe ithuba lokusindiswa kodwa wazikhethela ukulahlwa. Uthando lukaNkulunkulu luzabonakala ngoba ipresence yeloya elunguJesu ku judgment liveza ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu bonke banjani basindiswe kodwa uzakhetha ukulahlwa uzabe ezikhethele. Uyazi Nkatsheni ungikhumbuza lokho uNkulunkulu wazi yonke into. Alright. I-judgment le ayibenefit uNkulunkulu ngahlutho. Yeah. Yini yakwazi? Yeah. Ubebukele vele i-judgment ibenefita izidalwa. Kakhulu. Angithi vele izidalwa kungaba zingilosi, kungaba ngabantu, kungaba imhlaba engawanga. Yibo abantu abayidingayo i-judgment ukuthi bazwisise kumbe babe ngofakazi futhi. Yikho ekugcineni kwakho le mfundisi Mdlilo kuthiwa amadolo wonke
azathi ukwahlulela kwakho kunjani kulungile. So engiyakhona ukuthi laba bonke lawo yosisithi ukwahlulela sebebonile sokuphendule. So ukuqhakatheka kwa i-judgment kunceda thina nxa ingasekho i-chaos kumbe i-disorder konke lokhu kuyaqhubeka kukhona. So iyadingakala singethuki kuyenzwa izinto zibe sobala kucaciswe konke. Right, siyabonga. Kungenxa yani nxa sikhangela uSamlo chapter 14 verse 6 isilethela ivangeli elinjani elingapheleli phakade. Nxa ususuka khapho siya kuSamlo chapter 7 masinyane nje emva kwevangeli elingapheliyo sokumenyezela ukwahlulela. Kungenxa yani kusiba njalo? Lona vele ivangeli elingapheliyo mfundisi. Ilizwi lenkosi linjengenkembe esika nxa zombili. Alright. Inkemba vele ngiyokwahlulela. So nxa kulandelana khona phana akutsho uJehova ukuthi ilizwi ngumusa wakhe lonxuso kuwo wonke umuntu. Konke sekwenziwe ukuthi usindiswe. Awula excuse, awula zaba zokuthi uthi ukuthi ulahlelwa. So akula muntu osalele excuse. Then nxa kungasela muntu ole excuse sokumele kube lokwahlulela. Yonke into isiyenziwe sokulandela ukwahlulela. Kuyini kanti abemela kwenze? Uyabuza la kwaIsaya ukuthi kuyini abemele ngikwenze kuIsrael engakwenzanga. Ngenze konke ngaze nganikela lempilo yami ukuze Israel asindiswe. So sokulungile ukuthi kwahlulele sokuyalandelana. Akenzi lutho angasazisanga angasixwayisanga. In fact nxa ukungezela kumaforo yokuthi indaba yokwahlulela levangeli elingapheliyo indaba eyodwa. Indaba ezihamba ndawonye asihlukani. Yes. Ngoba indaba ezimnandi mfundisi ziyikuthi uJesu uzile ukufela umhlaba. uJesu uvukile kwabafileyo wanqoba ukufa. uJesu wenyukele ezulwini. uJesu uyahlulela. uJesu uyeza ngokwesibili. So indaba ezinhle zigoqela yonke indaba yokuhlengwa from esiphambanweni uJesu azayidala izinto zonke zibe zinhle. So yikho lapha nxa ivezwe okulandelayo kuhle kungena ukwahlulela ukuthi singeke sikwehlukanise ukwahlulela levangeli elingapheliyo. Futhi okuzosiza sime mfundisi ekwahlulelweni. Kungenxa yevangeli leli. Umusa esiwenzelweyo yiwo ozasenza ukuthi sime kulokho kwahlulelwa. Ngicizelela amazwi akhulunywa uMrs Mhlanga ukuthi lokhu kuhamba konke lokho. Uhlupho nje oluba khona ukuthi ngaphambilini le indlela ebesizwisisa ngayo i-judgment ngani kayisiyo. Siyabonga isifundo esiza namhlanje ukuthi even la kade befundisa bechumayela isubject le judgment ibi sesabisa kakhulu ichi abantu bengelathemba. Kodwa ke isifundo lesi siza lapho kuzositshengisa ukuthi hayi judgment izindaba ezinhle. Alright. Ngabe ngikhangele elikhuluma ngakho uSamlo chapter 14 verse 6 manje sike sibuyelele kancane. Ithi ngase ngibona esinye isithunywa siphapha emkhathini silevangeli eliphakade elingapheliyo ulishumayela kwabakhile emhlabeni kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu. Sathi ngelizwi elikhulu mesabeni uNkulunkulu limdumise ngoba isikhathi sokuthonisa sakhe sesinjani sesifikile. Uma sesikhangela kuverse ka7 uhlaqanga ukuthi mesabeni ubani uNkulunkulu. Isizathu sokuthi mesabeni uNkulunkulu ngikumbuyisela khona phana kuYesaya 14 lapho uSathane wayesefuna ukuthi kube nguye wesatshwayo wesatshwena le isekuqondisa ukuthi ayomele esatshwe ngubani uNkulunkulu onguye wadala izulu kanjani lomhlaba lemithombo lakho konke ongakukhona phansi kwelanga. Ake sikhangele isihlanu ngo51 zafunda iverse ka1 siya ku4. Amahubo 51 iverse 1 siya ku4 ithi ake ungihawukele hawu uNkulunkulu ngenxa yothando lwakho olungaphuthiyo ngenxa yesihawu sakho esikhulu yesula iziphambeko zami. Hlanza wonke amanyala ami ungihlambulule esonweni sami. Phela ngiyazazi iziphambeko zami. Isono sami sihlezi siphambi kwami. Ngenzile isono kuwe wena wedwa. Ngenza okubi phambi kwakho ukuze kukhanye ukuthi wena uqondile. Nxa ukhuluma
njalo kube kufanele nxa usahlulela. Uma siwalalela amavesi asandukana awabale lawa akhanyisa njani indaba yokwahlulela futhi aletha njengobani maqondana njani lokwahlulela? Kuyini esikuzwayo maqondana lokwahlulela, ayikhanyisa njani indaba yokwahlulela? Engikuzwayo lapha mfundisi ukuthi indaba yokwahlulela ilethemba lokuqedwa kwendaba yesono. Right. Ngoba okhalayo lapho uDavida ukhalela ukuthi uNkulunkulu ngawuyamkhulula esonweni, angithi umpostoli ukuthi kuyinkomo lethu ukufa. So uNkulunkulu ekwahluleleni ufaka indaba yesono ayiqede. So yilithemba esilalo futhi yikho kwenza ngicabanga ukuthi yikho kwenza kube izindaba ezinhle. Alright. Nxa ukuthi isona sesisihlukuluze kakhulu, inyembezi ziningi lapha esesizikhalile. Ibisisithi lapha kuverse 4 ithi ngenzile isono kuwe wena wedwa, ngenza okubi phambi kwakho ukuze kukhanye ukuthi wena wedwa uqondile nxa ukhuluma, lokuthi kube kufanele nxa usahlulela. So i-judgment hour kumbe ithuba lokwahlulela isivezela ukuthi So lo uyavuma iziphambeko zakhe. Lo uyavuma iziphambeko zakhe njalo uyavuma ukuthi ukwahlulela kaNkulunkulu kuqondile. Alright. Ngoba sithe uNkulunkulu zonke into zisobala kuye. Njalo kafanele laba bomhlaba abakhulunywa ngumaforo siqalisa ukuthi abanye ngababribeweyo, ngababanjiswe sincane, abanye bazakwenza i-injustice. But uNkulunkulu wahlulela ngokulingana, yes, langesilinganiso esifanele. So ithi lapha kuveza ukulunga kukaNkulunkulu. Oh yes. Kwahlulela kube sokuseqedela indaba yesono. How God was going to conclude indaba yesono. Ozwangikhumbuza indaba engayibala kudala bathi indoda yangena ekuthonisisweni emakhoti lapha icala hayi wehlule kubana alewini. Kodwa umkhangela amantshi athana hayi nyako ukuthi icala kanti winanga, kodwa icala indaba yonke uyayazi ukuthi ihamba njani. Sizalindela umahluleli ongasoze abanjiswe ozawahlula ngobuqotho bonke indaba yephume njani iyo yona. Kunye ngotholayo lapha mfundisi ukuthi nxa sikhangele indaba eziphathelane lokusindiswa kwethu, yes, ikakhulu sifitizele ukuthi indaba yokwahlulela izindaba ezinhle. Ujaji lo ola uvele usohlangothini lwethu singakayiki phambili, uvele ngujaji osohlangothini kunjani ofisa ukuthi ngabe siyakhululwa osithandayo. Kodwa ke uzahlonipha ukukhetha kwethu. Uzahlonipha kakhulu ukukhetha kwethu. Umuntu angakhetha ukuthi even ujaji afuna ukuthi akhulule nakhetha ukubotshwa, ujaji sengathi so indaba zokusindiswa zinjalo. Ohleze esihlalweni sokwahlulela usohlangothini lwethu. Ozakhetha ukuthi alahlwe uyabezikhethele. So ukuthi ukusindiswa yinto elula kakhulu esingayenza ibe nzima thina ngokukhetha kwethu. Kodwa uNkulunkulu akudingayo lakufisayo ukuthi sisindiswe. kunjani Yes. Nxa usithi ukuhlangothi lwethu ngiqathanisa le verse asandubana ayibale. Lo muntu uyavuma ini isono iziphambeko ngenye indlela ukuhlangothi labo bonke abantu abavuma ini iziphambeko. Angithi utsho njana ukuthi uNkulunkulu uthena uma lizivuma lizichiya kanjani. Yes. Asike sikhangele lezi ziphambeko ukuthi kanti zona zisidonsela ngaphi. uRoma 6:23. Yakufela. Yes. Iziphambeko Roma zethu. 6:23. Uthi ngoba umvuzo wesono yikufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKristu Jesu inkosi yethu. Umvuzo wesono kuyini bathi ngani? Yikufa. Ngenye indlela uluntu lugwetshele ukufa. Kunjani? Legwetshele ukufa ngenxa yomthetho wezinjani oweqiwayo. Akukho ngenye indlela. Umusa ubonakala njani ke nxa sekunjalo? Ngoba ivesi leli lithena ngoba lapha mbala enye version lithena inkokhelo yesono yikufa, kodwa isipho somusa. Asike sixoxa ngalesi sipho somusa sibonakala njani? Sigojele ukufa nansi indaba. But kuthiwa kodwa isipho sanjani? Somusa.
isipho somusa esifumana sike sikhulume ngaso ngayiphi indlela asixoxeni ngawo umusa vele uyini futhi nxa kuvuma asike siyilamuleni kulabo abantu bathi sebebona lesi sipho somusa behle bethenana hayi vele kasadingi lo mthetho sisindiswe ngumusa kaKristu isipho somusa siyini. Yes, ngicabanga ukuthi iviki elidlulileyo ikakhulu indaba yomusa lo mthetho sike sayithinta kakhulu sayifithizela sayicazulula. Uyabona ivesi le mfundisi ithwele okukhulu. Ithi inkokhelo yokona iwini bakithi ikufa. Yithe sikwenze ngesikhiwa bathi the wages of sin is death. Iwage ithola nxa ususebenzile umvuzo lo andibe usebenzile ubusuthola bese kubuya la iopposite yakhona abe sesithi yena isipho usisebenzele awenzi lutho ukuzothola isipho isono sisebenzele kodwa impilo engunaphakade awuyisebenzele ikho kulomusa la awudeserve uyawunikezwa mahala ungenzanga lutho angithi phela nxa sesi uphendula lwana umbuzo nxa sesiunikeze umusa sesigcina ke umthetho kaKristu sesenzelwe umusa sesiphila ngokomthetho uNkulunkulu ulothando yikho ehlangana khona ukwahlulela angithi phela inkokhelo yokona uyakufa ukwahlulela kukhona phana kodwa umusa wakhe uNkulunkulu abesesinikezani bakithi umusa ngicine ngalokho umlilo nguye kade mele afi ngoba ewonile uJesu abesebuya athathe indawo kamlilo afike afele umfundisi umlilo ukufa kade mele akufe abesemnikeza impilo yakhe so yiwo umusa omangalisayo esiwuthola esawenzelwa nguJesu uluthando kukanti uJesu ofana ngelwana esikhulume ngayo ukuthi nguye futhi ozabe esimele hayi uthando olumangalisayo lo. Okay uyazi kuyangithathekisa kakhulu asike sikhangeleke lapha sikhangeleni lapha ukufa kaKristu kutshoni ngomthetho ngoba uthi ukuthi yena weza lapho uzothatha indawo yami yokufa kutshoni ngoba esikwazi ukuthi okwenza umuntu uthe inkokhelo yesono yekufa ukuthi umuntu weqa ini umthetho kaNkuluNkulu. Umthetho kaNkuluNkulu ufuna ukuthi umuntu ezenjani afe ngoba wathona namhlanje izawudla kwesihlahla esizanjani izakufa kambe wayengakutshintsha yini wayengeka kutshintshe so ukufa kaKristu kutshoni ngomthetho. Ukufa kaKristu kusho ukuthi umthetho kaNkuluNkulu awuguquki ngoba ngabe ukuguquka uKristu bekungadingeki ukuthi afe. Umuntu umthetho kungaguqulwa nje ubhende ukwenza lokho umuntu aseyikho khona kodwa isiphambano sona vele siveza ukuthi umthetho kaNkuluNkulu umi njengesihlalo sakhe sinye. So thina esithi samukela umusa kaJesu in a way siyamukela ukuthi umthetho kaNkuluNkulu awuguquki kodwa usathana abeseletha njengoba wasekuqaleni vele walwisana lalowo mthetho abeseletha ukuthi hayi singamukela umusa sesingaziphilela loba ngayiphindlela kodwa mafora uthinta indaba yokuthi nxa sesamukela uKristu so sesizuza impilo entsha amandla adala kutsha ayabonakaliswa kithi ukuthi thina sesiyizidalwa ezintsha kuKristu so impilo yethu isihambelana laleli lizwi likaNkuluNkulu yikho sokungena ke khona mfundisi ukulalela kumbe ukugcina intando kaNkuluNkulu so kuba isithelo sokusindiswa kwethu. So umuntu engayenzelwa umusa sithi umuntu besejele abesekhitshwa ejele isigwebo singaphelanga kumbe engaqalisanga vele lesigwebo sakhona akutsho ukuthi nxa sephumile ejele sokufanele ukuthi aqhubeke ganga ngokwenzela umusa sokufanele ukuthi aqondise lapho kade kubhobe khona empilweni yakhe so yikho umusa yikho khona umusa kawukhulula abantu ukuthi bazenzele umathanda kodwa umusa unika abantu ithuba elokuthi bayenze intando yalo obayenzela umusa.
indaba yomusa mfundisi ngiyithanda kuZekhariya 3. Alright. Ngoba kwesinye isikhathi ungani siyafisa ukuthi ngabe umlimi ukuthi ngenze something ukuze ngizwe ukuthi ngingumKristu nyamukeleka kuNkulunkulu. But indaba kuZekhariya 3 ngeka Joshua. Yes, egqoka izembatho ezingcolileyo phambi komthethwandaba. USathane emeceleni accuser ukuthi lesi yisoni lesi. Lo muvi lo. Kuthiwa uJesu kazange aphikisane la. Wahle wathi uJoshua akakhithwe izigqoko ezingcwele agqokiswe ibest robe. So yikho esithola khona umusa. Ngazangathi Joshua zikhiphe ngathi kakhithwe. Yenza lokho. So khona lokho it's a demonstration yokuthi umusa kaNkulunkulu okusihlenga uza kuphela ngoJesu. Alright. Ende siwamukela unjalo uyisipho njengoba kuke kwathinto. Lapha ngifunde lapha umlobo kulethe something lapha ku Testimonies volume 5. Ku page 471 ukuthi uSathane uhlezi uyas accuse. Yes. Ukuthi ethi lo nxa kuyikuthi mina wangixoxela izulwini ngixoxela khona lo. So nxa uma4 kumbe umhlange senza lokhu umamukela njani. So impikiswano enkulu kakhulu. Kuthiwa uKristu abesesithi hayi laba bavumile. Wena uSathane ngoba wala waze waxoxa. So abesesithi laba bavumile njalo amabizo abo esebhaliwe emanqebeni. Mina ngiyakuzwisisa ukuthi uSathane yikho uPsalms chapter 32 esithi ubusisiwe lo siphandeko sakhe sithethele. Osono sakhe sisibekile. Yikho lapho kungena khona indaba yokuthi nxa uSathane esi-accuse ukuthi thina kasifanelanga. Impendulo kaJesu ukuthi igazi lisembesile lezo nazo. Njalo. Ngeyindlela futhi elikutshoyo lapha ukuthi awusoze kube khona ukwahlulela ngaphandle komthetho. So akula ngeyindlela ukuthi umthetho sowalahlwa. Ngoba verse ayahlela kanjani ngomthetho weqiwe. Akufundele uSambulo ngo7 verse ka25. Ubuye ubale uDaniel ngo7 verse 25. Ubuye ubale uSambulo ngo12 verse ka14. Evula lapha namfundisi kule into ethintwayo lapha kusicaphuni asikhulumile umisisimhlanga ukuthi isihlanjululwa kuphela yikulalela iqiniso nothukuzwa iqiniso kuphela kodwa ukulalela. So nxa sesizwile ilizwi likaNkulunkulu kuthatha ukuthi sililalele kungapheleli khona phana bese kulethwa okunye lapha ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abazehlisayo abalalela uNkulunkulu nxa bekhangela uNkulunkulu bazibona ukuthi bayizona. Kwesinye isikhathi kuyenzakala elder maforo ukuthi ngizibone ngani ngingcono kumbe phakathi kwama elders kwampana mbona ngani yimo elder ongcono. Khona phana kuyabe kusilela ukuthi umuntu kakhangelanga kuJesu. Umuntu nxa ekhangele kuJesu uzazibona ukusilela kwakhe. The more ezibona ukusilela kwakhe uyancediseka ukuthi umuntu lo asindiswe. Kodwa ngingazibona ngilungile kuthi ukuthi angincediseke. So uNkulunkulu kasiphathise njengababukeli labalaleli ekufundeni kwethu iBhayibheli kasikhulekeleni ukuthi sithole amandla okulalela ilizwi likaNkulunkulu. Njalo sihlale sikhangele kuNkulunkulu izikhathi zonke. Sikhangela kuNkulunkulu izikhathi zonke akusoze kube lohlupho lokuthi umuntu lo muntu azibone ngani nguyongcono. Azibone nephezulu abanye bephansi. Sonke sizazibona sizoni ezidinga umuntu kaNkulunkulu osindisayo. Alright. Singakhohlwa abalaleli silokho siphakathi kokukhangela obuhle bokwahlulela. Asike sizweni uDaniel ngo7 verse ka25 lo Samuel ngo12 verse ka14. Ithi lapho uDaniel izakhuluma okubi ngophezulu konke icindezele abangcwele bakhe izame ukuguqula izikhathi ezimisiweyo kanye lemithetho. Abangcwele bazanikelwa kuyo okwesikhathi esithile izikhathi ezilengxenye yesikhathi. uSambulo ngo12 ivesi ngo14 ibisisithi owesifazana lowo wayephiwe amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuze andizele endaweni ayilungiselwayo enkangala lapho ayezagcinwa khona okwesikhathi lezikhathi lengxenye yesikhathi lapho inyoka eyayingeke ifike khona. Siyabonga nxa ngilalama chapters amabili alokuhambelana thize kulokuhambelana bani phakathi kwencwadi kaSambulo lencwadi kaDaniel kuyini esikubona ukuhambelana khona pha. uDaniel lo Sambulo bakhuluma ngesikhathi esifanayo. Alright. Bekuchaza ngendlela ezijiyeneyo. Alright.
yes kule sikuchaza sithi thona usuku lumele umnyaka i-day year principle uzathola ukuthi kuDaniel uza kufaka akuchasise ukuthi lokho kwenzakala ngokwesikhathi esingaka ukuthi isikhathi lesikhathi ngxenye yesikhathi isikhathi kumele umnyaka so nxa kwezikhathi ezimbili 2 le 3 le 1 leyana so kuyi3.5 lengxenye yesikhathi ngapha usekuletha kuyabe kuzinyanga angakuletha kuzinyanga kuthiwe 42 months uthola ukuthi isikhathi esifananayo so engakutsho uDaniel lo John baba sembonweni babona okuhambelanayo iziprofeti zabo baze bavulelwe lezulu babona izulu elifanayo okuhambelana ngibuye esifundweni even sanamhlanje baze babone isihlalo sika Jehova esahlulela kuqiniseke ukuthi kukhona ukwahlulela ekhaya ezulwini siyabonga ukhona okunye ukuthi khona nxa sifunda uDaniel ngo7 verse ka9 seqese ku10 lo 13 wala lemfundo ungayibala okay uverse ngo9 uthi ngisakhangele kwaziwa izihlalo zobukhosi uSimakade wahlala kwesakhe izigqoko zakhe zazimhlophe njengekhwa izinwele zekhanda lakhe zimhlophe njengoboya bezimvu isihlalo sakhe sasilavuka umlilo lamavili aso wonke evutha umlilo kwakugeleza umfula womlilo uphethuka ngaphambi kwakhe izinkulungwane lezinkulungwane zazimkhonza izinkulungwane ezilitshumi ziphindwe ngezinkulungwane ezilitshumi zema phambi kwakhe inkundla yokwahlulela yahlala phansi kwasekuvulwa izincwadi 13 embonweni wami ebusuku ngakhangela kwabonakala khonapho phambi kwami lo owayefana lendodana yomuntu esiza ngamayezi ezulu yasondela kuSimakade yesiwa phambi kwakhe asixoxeni kabanzi ngalokho okwabonwa nguDaniel kula amavesi kunampumelo bani yokwahlulela ngithina nansi indaba ekasambulo leka Daniel right ngemva kwalumbuso owe 1260 years yes uDaniel uboniswa ukwahlulela so okukhona lapha ukuthi uDaniel ubona uNkulunkulu Baba ehlezi esihlalweni njengomahluleli abesebona izingilosi ziqaqela isihlalo sobukhosi zikhonza uthi wasebona kuverse 13 njengendodana yomuntu elethwa kuNkulunkulu so le isinika i-setup ye-court nalena sike sakhuluma ukuthi silo judge uNkulunkulu Baba silezingilosi njengabofakazi ngoba nti yiwo ama-ministering spirits ungayifunda ku-Hebrews 1:14 and then sibe sesizuza uJesu sike sayithinta indaba kaSon of Man onjengathi ukhona ukusincengela phambi kukaBaba nguyi-advocate yikho okwenzakala lapha kulokho esikufundile uyazi ikhothi le yamangalisa yabona imililo yodwa lapha lo ahlulelayo amehlo la akulalutho olufihlakeleyo kuye uyalethelwa impikitsha nxade siyaqhubeka lapha ukuthi lamabhuku abuya kubani yonke into ikhona nje besethintile labofakazi lemibani yonke into uyazi sonke asiloyiseni kuba lapha ngoba it is to our benefit kuthiwa indodana yasibonakale ibuya okwathintwa nguGatsheni ungummeli wethu uzodefenda wena last week sikhulumile ukuthi walingwa kuzo zonke izinto andiyabo so konke nxa walingwa uyakwazi lokuthi wena kungenwe uzungene lapha wavuma sithe ngabakhe nxa sivumile so as long uvumile awulacala uphuma discharge so akudingeki ukuthi sethuke izihlobo ezithandekayo uDaniel ukubonile uJohn ukubonile kuzakwenzakala kusohlangothini lwethu nxa usiya phambili ngendaba kaDaniel uDaniel futhi wabona imibuso ingena iphume ingena kwenzakala konke kusenzakala kuyini okwenza ingqondo ngelizwi leBhayibheli okusenza sithembe ngombuso wokucina ozayo
ongaye kuchiyelwa omnye umuntu na? Ukuthi nxa imbuso eyabona nguDaniel kusukisela kuBabylon, Medo-Persia, Greece, Roman Empire, divided kingdoms ezingu-10. Kwenzakala to that God. Kwagcwaliseka njengoba kwakukhulunywa. Hayi sile assurance, sile themba lokuthi lalo umbuso ozayo uzasekelwa kungela lutho luzawenqaba. Njengalokho miyedlula lalo tho uyabuya Uyabuya. Yes. Ungeyikudlula nje wakuthi ngibuyele emva kancane yes. Undaba ekade siyithinta la yokuvezwa kukaJesu njengendodana yomuntu igqwethe lisimeleyo. Indaba emnandi lapha ukuthi uJesu lo oliloya lethu iloya lomuntu wonke abhadalwa. Akula muntu omela akhiphe iyusa lakhe kumbe irandi lakhe kumbe ibhondi lakhe kumbe kwacha kumbe kuyini. Umuntu okufanele ukuthi akwenze yikutshela indaba yakhe iloya elunguJesu. Phela even lapha emhlabeni nxa iloya ungazange walitshela indaba yakho njengoba injalo indaba yankhona kayithuthi kuhle. So la khona lapha kudinga ukuthi sitshele iloya lethu elunguJesu through ukuvuma izono. Abantu abamelwa nguJesu ngabantu abavuma izono. Abantu abangavumanga izono zabo uJesu kabameli. So kuyatshengisa ukuthi uNkulunkulu vele udinga ukuthi abantu bonke basindiswe. Ufaka iloya elingabhadalwayo. Khathi manje sizalahlelwa. Siyabonga abathandekayo. Ugatheni uthi indaba eqhakathekileyo kakhulu. Lamhlanje isikhathi ubana sethule konke. Kulo igqitha lethu elingubani elinguJesu Kristu. Akusifundele uSambulo ngo-4 verse ka-1. Leli gqitha uJesu Kristu kanjani lizasimela njalo ugatheni esitsho. Ngifuna ukuthi ngithi indaba yokwahlulela mfundisi kapheleli uJesu wabonakala esamukelisa umbuso. So uJesu uba nguyi-rightful king ekugcineni kwento zonke ngemva kokwahlulela. And uverse 26 to 27 abe sesithi amandla alesi silo lesiyana esithe sabusa 1000 adilizwa ngenye impumela yokwahlulela. Abe sesithi ukubusa kwasokuphiwa abangcwele bakaNkulunkulu. So yikho kwenza futhi ukwahlulela kube izindaba ezinhle. Wena singakhohlwa abathandekayo ukuthi ekudalweni uGenesis 1:26 uJehova wathi asenze umuntu ngani? Umfanekiso wethu. Umuntu abesesenza njani? Abesebusa izinhlanu esemanzini, inyoni esemkhathini, inyamazana esemhlabathini, lakho kokunjani uNemzana. Initially umuntu edala wahlala amandla kwenzenjani okubusa. Wase kuthathelwa ukuhluthelwa ngubani ngoSathane kuyabuyiselwa futhi njengobana esechilo uSambulo 4 verse 2 kusiya ku4. Qayisa ko1 uyefika ku4. Okay, emva kwalokho ngakhangela ngabona umnyango phambi kwami uvulekile ezulwini. Ilizwi engangilizwe kuqala lingikhulumisa kungathi licilongo lathi woza lapha ngikutshengise okuzenzakala emva kwalokho. Khonokho nje ngahle ngehlelwa ngumoya. Kwathi phambi kwami ngabona isihlalo sobukhosi ezulwini kulomuntu owayehlezi kuso. Lo owayehlezi lapho wayefana leJasper leKenelia, umchilo wamakhosikazi owawufana leEmerald wawuzingelezele isihlalo sobukhosi. Kwakulezinye izihlalo zobukhosi ezingama-24 ezazizingeleze isihlalo sobukhosi leso. Kuzo kuhlezi abadala abangama-24. Babegqoke okumhlophe njalo belemiqhele yegolide emakhanda abo. Sike sathinta ukuthi kuhambela kanjani incwadi kaDaniel kabani nekaSambulo. Lapha kuyinokuthanda ukuhambelana nxa sifunda uSambulo ngo4 verse 2 siya ku4 lo Daniel chapter 7 maqonana lesehlakalo sokwahlulela kuyinokuthanda ukuhambelana. I think lokho sokufithizela usesakuthinta. Yes. Lapha abadala laba abangama-20 la. Olinhle ngithi ngobani vele bona lawo. Impendulo singayithola kuSambulo chapter 5 verse 9. Kuthiwa bazwakala behlabela ingoma. Besithi ufanele wena ukuthatha uphawu ngenxa yokuthi usihlengile. Yes. So umlobo ulethile lapho ukuthi kungaba ilabo abavuka loJesu ekuvukeni kwakhe. Bamele
iqula lonke liyasindiswa. Eliyasindiswa, yes. So bengisathi ukuhambelana lapha ukuthi Yes. uDaniel chapter 7 usigcine esinika ukuthi ukubusa kuyakuba ngokwabangcwele bakaNkulunkulu. Lapha ke sibona ke ezulwini bevele sebekhona abameleyo sebephambi kwaNkulunkulu bemkhonza bemkhuthaza. Kuyasiqinisa lokho ukuthi kulabanye bethu abanjengathi abahamba kubona lo mhlaba bahlangana lawo wonke ama-challenges esihlangana lawo kodwa banqoba. uJesu esifa wavuka wahamba la bezulwini bayesimela khona ngale kutsho ukuthi lathi even khathesi kuyeneliseka ngenxa yegazi likaJesu ukuthi lathi siyebusa kunye lo Jesu ngaphi ezulwini njengalabo abadala labo sebenqobile. So kuyasinika ithemba lamandla kulona lolu hambo ukuthi akulabanye bethu labo abahambayo emhlabeni. Alright. Kodwa ke khathesi ngenxa ukuthi banqobile sebesezulwini lobani. Kuthi ukuthi indaba le kasiyo indaba yenganekwane. Hayi. Lathi ngolunye usuku nxa sithembekile sizabusa kunye lo Kristu. Ukuba ngamachumi amabili lane maforo. Yes. Indaba ongaqanjwa ngenye ifika kumeleni ke khonoko. Uyabona indaba zakomlimo, umlimo akayenzi drama. Right. Ungakhangela yonke indlela yokusindiswa kwethu. Umlimo wayeyichasisile ku Old Testament kuIsrael. Esithi kuMose ake ndingekhele indlu, Exodus 25 verse 8, isanctuary la yayikhomba isanctuary yesezulwini. Kuthempeli lona lemhlabeni kwakulabalevi ababesiza ethempelini babe ngu24. Kwakukhomba khona kanye okwenzakala ngale ezulwini. Kulabalevi laba babencedisa umpristi omkhulu. Khathesi kuthempeli lisezulwini umpristi omkhulu nguJesu. Yeah. Owalingwayo kuzo zonke izinto wanqoba. Yikho sithe laba bantu bahlengwe emhlabeni labo bangenile kulokho esingene kikho. Indlala bayayazi. Abanye babo enxe babekhathazwa lukhalo banqoba. Angithi phela ngiyekuthini abantu abangayimeli indaba le banqobe ngomuntu ongene kulokho mlilo ongena kikho wanqoba uyenelisa ukuyikhulumela ngoba indaba yethempeli sanctuary ngiyokuncengela abantu uncenga ngcono entweni onjani bakithi oyaziyo ongene kiyo ukuthi lo muntu lo ngiyakwazi. 2 uba ngumahlulo ongcono ukwazi ukuthi lokhu kuyanqobeka lokho. Akula excuse ngoba laba bakhona sichile ukuthi ngama first fruits. So inumber 24 babemele uIsrael bethethwe kuzigaba zonke. uSamlo 4 verse 11 uthini kuyini esikufumana kuleli verse eka Samlo 4 kuletha themba bani Samlo 4 verse 11 ithi ufanele Nkosi yethu uNkulunkulu wethu ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla ngoba wena wadala izinto zonke njalo zadalwa ngentando yakho njalo zilabo ubukhona bazo. Okay. kusethela themba bani leli verse. Lapha sithola ukubana nxa vele ofaneleyo kunguJesu kunguye owangena kuzo zonke lezi zinto khona ke sasike sakutsho usohlangothini lwethu uyakwazi singene kikho ithembe silalo yikuthi vele definitely siyaphuma discharge as long sivumile simkhethile uJesu. uSamlo 5 verse 1 to 3 uzasibala ngokuphangisa ke siza ukuthi uthini. Esandleni sakhe sokunene lo owayehlezi esihlalweni sobukhosi ngabona umqulu ulombhalo emaceleni womabili unanyekwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngabuye ngabona ingilosi elamandla imimeza ngelizwi eliphakemeyo isithi ngubani ofanele ukuqhaqha izimpawu avule umqulu na? Kodwa kakho ezulwini loba emhlabeni loba ngaphansi komhlaba owayengawuvula umqulu kumbe akhangele phakathi kwawo. Ngakhala ngoba kakho owatholakala efanele ukuvula umqulu loba ukukhangela phakathi kwawo. Omunye wabadala wathi kimi ungakhali. Khangela isilwane sesizwana sakoJuda impande kaDavida sinqobile sizakwanelisa ukuvula umqulu lezimpawu zawo eziyisikhombisa. Lapha nxa silalele verse le
Yeah, nasahluko somqulu esisizwayo la. Umqulu obhale ngaphakathi ngaphandle. Kungenxa yani kwaswekala umuntu emhlabeni nasezulwini owaye ngavula. And kungenxa yani uJohane wagcina esekhala. Indaba le ayingalula le. Yeah. Indaba yosindiso njengoba sijilo okwakwepulwe ngumthetho kaJehova okuyisimilo sikaNkulunkulu. Akulo ayifanele. Ezulwini akula, emhlabeni akula. Ngaphandle kwewundlu. Yikho wakhala wathi khanyele wabona ukuthi akula ongakwenza. Number 1, owephulelwe umthetho ngubaba umlilo. Yeah. Nguye ophulelwe umthetho. Kudingwe ukuthi alright ukuze kulungisiswe kuyalungisiswa njani. Yeah. Umama kafanelanga ukuthi ayilungisise lindaba. Abantwana bafanelanga. Yikho kwaba lokukhala. Yeah. Yikho yena ngokwakhe uNkulunkulu ethumela indodana yakhe. Ngoba iGodhead iyo yodwa eyayifanele. Yenelisayo ngoba uzabona ukuthi kwasetshenzelwana khona phana ukuze kulungisiswe. Hayi lapho kwangazadingakala ingilosi nonyamazana kwakudingakala elikaNkulunkulu ngokwakhe. Yikho wajabule sebona ukuthi hayi ungenele wabona isolution. Uthando lumangalisayo ihlobo esithandeka. Hayi besithi so kuthi ukuthi yiyo imfihlakalo ephethwe imqulu le. Eyosindiswa kwabantu. Ukucizelela lapho uJohn lapha wayenanzelela ukuthi nxa kungasatholakala umuntu ovula imqulu le ukuthi uluntu solulahliwe la forever abantu kabaphindi bakuthola ukusindiswa. So akukhulumileyo uElder Omaforo umthetho kaNkulunkulu uyisimilo sikaNkulunkulu ungcwele njengoba uNkulunkulu enjani engcwele akawutshintshi. So kufanele ukuthi afe ngulo olingana lo mthetho ongcwele njengoba umthetho unjani onguNkulunkulu. So noma ngubani ongasiyo uNkulunkulu wayengaqualify ukuthi igazi lakhe liyechitheka ngapi esiphambanweni kwakudingakala igazi elikaNkulunkulu ngoba umthetho kaNkulunkulu uveza isimilo sikabani esikaNkulunkulu lo oyephuliweyo. Siyabonga ngalokho. So khonapho indaba le esingakutsho ofaneleyo kuphela uNkulunkulu. Yikho sihlabela ingoma lifanele yona. Lasezulwini liculo lethu kunaphakade. Lifanele akulo faneleyo. Faneleyo kuphela liwundla asamukeleni. Yikho sithe yisipho. Yazi enye into ecine kuthiwa ibe yisipho. Yinto ngeke wenelisa ukuyithenga. Singabona into lengeke wenelisa ukuyithenga lobu ungasebenza njani ayikwani le mali yakho. The best thing ukuthi sikunike mahala. Yikho umoya lo esokuphefumula ungowamahhala. Just imagine ngabe siyawuthengisela umbani ongawubhadala. Into vele ongeke wenelisa uyinikwa mahala kuyafana nalo sindiso. Awulala la ungeke uyibhadale ungathathana. Sikunike yikho nikezwe kusiba yisipho. Asikuqhakathekiseni isikhathi esiningi isipho siyasiyekethisa futhi singasiqhakatheki kodwa sisiqhakathekiseni lesi. Ngiyananzelela ukuthi lapha bathanda ukuthi nawe kade ufuna ukuletha la so kubaleka ufuna ukuthi kusabuya ngifuna ukuthinta ukuthi uJohane nxa ebona isehlakalo sezulwini uJesu efanele. Uthi wabona ama-24 elders eqaqela isihlalo wabona i-4 living creatures. Abe sesithi before the throne ngase ngibona iwundlu lingathi lihlatshiwe. Ungayifunda kuhle uEllen G. White akhuluma khona nge-redemption. Redemption uthi iwundlu leli represent uJesu. Anti ku-Old Testament isoni besibuya le wundlu sizohlala. Kodwa uthi kithi siza ngoJesu. So si-approach i-throne with boldness. Ngoba already silomhlatshelo osembesayo phambi kukaNkulunkulu. Bengifuna ukuthi ngithi mina sigcine uJohane ekhala ezinyembezi uthi ngubani ozawuqhaqha lezi lomqulu lo. Nanku umqulu sokuvele ukuthi uJesu uyoza njani ozawuqhaqha lomqulu. Izulu lonke lamkela njani isimemezelo esithi uJesu ufanele ukuvula impawu zokuhlengwa kwethu lokwahlulela komhlaba.
kuthiwa izidalwa zonke zakhothama phambi kwewundlu zawa phansi zasezihlabela ingoma yokubonga. Zihlabela khonapho kuthiwa zahlabela with a higher note. Okutsho ukuthi indlela kade behlabela ngayo lapha sebehlabela yayisisezingeni eliphezulu eliphakeme, indaba ezimnandi. Ukuveza intokozo. Yabona indaba lesikhuluma ngayo ijule kakhulu ukudlula uluntu. Indaba yesalvation akusindiswa bantu kuphela. Lezi dalwa ezingawanga ukuthi iexistence yeuniverse yayiyinja yayilenga kundaba yona le kunsolo yona le challenge yokuthi kwahlulela kwakho akulunganga. So ukuthi lungisiswe indaba le kuba lokuthula ingunaphakadeyo umhlaba wonke imihlaba yonke. So ikuqakathe ikubona kule interest kangaka kuyasilamulela sihlobo ezithandekayo sithengwe ngegazi. uJehova wayengadala kuhla even imihlaba yonke wayengayidala kuhla ulamandla ukukwenza kodwa ngothando lwakhe wakhetha ukuba nazo sifela asihlenge ngoba esithanda asikulwamukeleni lolu thando kumpikiswano nale asamukeleni. Siyabonga. Ungatsho lakho elilodwa lokugcina utsho then uMafola sikhulekele. Asilwamukeleni uthando esithandwe ngalo. uJesu wenzile konke kasizinikeleni ngakuye sihlanjululwe bese sisanukelwa. Indaba yokwahlulela kayingasitshayisi ngovalo indaba ezinhle ezisivezela ukuthi thina yithi abapriest ekupheleni kwesikhathi sonke. Siyabonga bathandekayo. Ukwahlulela ukusho ukuthi bye bye indabeni yesono ukuhlupheka lakho konke okunyakweningi kungasohlangathini lethu kasibambeni isandla sikaJesu Kristu njengegqotha lethu. Indaba zethu zonke ziyaziwa bathandekayo. Favor isingazenzela yona asinanzeleleni indlela esikamba ngayo esikhuluma ngayo ngitsho lezi zinto ezisemafonini ethu uNkulunkulu ukhangele kasinikeleni konke ugqwetha longuJesu lizasithethelela. Asikhothamise namakhanda sikhuleke. Baba osezulwini siyabonga ngesifundo esisitholileyo namhlanje sendaba ezinhle zokwahlulela. Kaningi asikujwayela kuzwakala kukwana emakhanda ethu ukuthi ukwahlulela kuba zindaba ezinhle njani. Zindaba ezinhle ngoba ngumahluleli nguwe igqwetha lethu njalo. Siyabonga uthembekile uyasithanda. Sifundise ukukwamukela lokho bese sikuphila. Ngoba labalaleli, ngoba lababukeli, ngoba labo bonke abayakuthatha lesi sifundo umhlaba wonke jikelele sikuzwe bese sikuphila. Sibalekele isono, sixwaye kubi, sikhethe wena sime ngawe izikhathi zonke. Ngumthandazo wethu okukholwa egameni likaJesu Kristu silibonga manje kuze kube naphakade. Amen. Amen.